we just went live. Yeah, we are now live uh, broadcasting. yeah. Um. Jolo tutwal. Lakwed TV kiner matini ala didi ben. Kir macheng jui wakilo botulok icheng chabir duju. Man no jemi ma no guru kom kaka jema pol kar wan no piertek bod wani wanywa uno. Donc, tini wabino mot tutwal pia loga mogo mo bertie pa ngeo ko don pegane bero bino ene loka mafia za wando ker ka kanye. Ngeo ka gelo loka mafia ga ini chwindan tu chao porro. Chine chalo mio. Kid jem ne don tini o mio peki ye borwa mechako bino life chan ma waber ka tutwal kun wayele ni omiero wadonyi kom chawa kikome eto po meru kilare don ana chamni gino ma duong tutwal ma wabilo na kinir matini pe piani wati fut kikom jema nyora ma wan wabikelo kiguma rajong en jema omiero wanyot gini program ma mekwa machengju wati ukere me studio uneno kigena tin papata tie so studio ma megwa ada tini oda pato kwero biro live show me odon unero jemi ne don tio mere furata taka man mandela yitini ni Atimambe, I believe you pull down on the Tikawinya, Atimambe, who mm. Atimayot, a poet, Yeah. Dano and Kamakan here one by Julie. Waiting Mm. work is we have some technical issues where we were not able to come earlier. Yeah. Otherwise, a point. Afo evena pipe ko madong tie o mio jema no wan wakwanyo menyor ne ma no tie don wan wakero machalo with look on your chaden mogo maono wan mamir wati kere kinero matini wa nyut botu chalo lok ma wan wasiga lok ye kinero matini don studio ma megwa pe ye nyut ke bino life si pe balo manje ma wan wabiti ye la chen chua keli ulok matio li wen ka chele shel don ma pe wa balo chawa Mandela piana ngeni man enini kidong gien manotie ka kany bimio lok wadong be chi doko chiek tutwal wan wachoyo ka en ma wachoyo loko mafias bago tikere kumar me Uganda ka kany lutwa ka loko mafias mane iti kwa idang magen gingene kumar me Uganda ka enini ma utima kija ni la kwetiro biloko le maraj biloko le mano peka kar gwake makone bena be kwa ye kija eno ko ye awajo pian in leba choli joma no bilok me laj ngweny mano gi mer gen ge cham ge moni ken ge gitika timo jemi mogo machiga duoko kaka duaka piny man rach tutwal mafias magitie ikumalo me Uganda kakany dano liye egoni dano machao kere mbele no gitiga tiki organization madon dano magitiga tiki gang kwani dano magitiga tich ki radio madon ikumalo me Uganda kakany wan wang'eyo ni machala Acholi province kumbiri enini Rome tugo mamegwa ochier chidok piny tutwal dok ing'om lakuru tutwal mapeng'eyo chao kene kape niang chidi itiko mer gaka chayo kit ma tim tiga tugo kere eto ti jemi kwa jemi maduwa ta ma omiyo tim pe tiga tugo kakare
lok ma dit lo ene lok kom chiente baluturu pegi tiga chulugi chiente pa technical staff pegi tiga chulugi domio jemi tima duong ma ane kar mu kar ngej pa kar kilok ena kar waka lutua ento o nirmo manodong jemi beneraj wa mutaka man batch ma Acholi province o buat kibur yo kilo to we ye wakis technical staff piane no dong chiane pere Acholi province tiki management tiki technical staff ene mano do kwaro team manager obiro kere kom coach obiro kere ikom coaches ma pari pian coach bene no tiki coaches ma mege goalkeeping coach fitness coach kono nga coach giduong mera ta ma wek tuguli eno tukeno gen John egoni weng gi tiyo li weng ka chel dong kara mukara ngech je maduong bera time era an machala did the ben tije muken ma na ta ma wai kong gwak yupe bakat kere wako pia chao ken ba ma la ko lo ki uh, yuki muken kong ki yueyo ki art pa ki kat kere wako cha neno ne chal pa pata no dong tie omiyo tienda kat ki lok ini dong wan wange mabe ni Lakwed bikelo video ma oberu bere live ka choke mo beru tie ya Acholi in kama ini no ni oberu tie gang pa patron na Acholi province mak luo nyeni general tema en oberu ka chiel kit jo mauno kogo ti kom gi pien kogo no oberu tie i kom management pa Acholi province yonge lutua John enoni guchero chiguchero go ilu chingi malo omiyo ye yonge otime metela manyen tela manyen eno biro dano chako tij maber eto o yonge la chen yo mano kogo ti kem ikomgi gena go yupeo kunano dong kwanyo gi oki kien metela ni gen go yupeo chida guchako nyingi ni gi board pa Acholi province don wan wangeyo maber board pa Acholi province peke lutua board pa province mo ke ken peke moro ko Acholi kono ene i province mamene under fufa structurally eno ni peke lutua chi omiyo o beti makija atika la kakara ute makija structure me board peke e uh ite yo pa fufa ma en tiga timo ki drum enini so Johnny en again go yo pe yo ngela chen
which a project ma project enene ki choy Kenya Acholi province proposal chane tie ki chana maromo million mia ngwen da million mia ngwen ene ada dul merange maka luoge ne flascon dul maka luoge ne flascon gen gukati memio chene nyogomio go biro sponsorship donc kachoke no miro betie maka miro yaro jem mukene kiet madono don't know ki choyo proposal kinying Choli province ento mafias enene gen magutimo ere kar man gutia tia ka Choli province gen go choy club ma mege mano ki luoni Acholi football club koche Acholi football club manyor dong million mia ngwen chani dong ono gen ge mero donyo ne yo bot gi kunu million mia ngwen ne gen yo ngela chen no dong gitika mero yaro million adi apa dong gen no gitigi mir ma yar million apa le eno ne no tua Pebero ga kilo ka yar million apa ke ken urungeo dul mogo chalo merang gele chalo plascon ubero dul pa yini now contract madit tutual chalo irwa manokoni umir sponsorship bien kere but actually province paramo ber million apa man kongien mo mer wan wangeo maber kidong me ariyo gin mo kene machie ayene um dul man me flascon mano moyeni ti ye mago gwar gu pino gu puro nena di nena rio magien gu ber kere siete me gulu kakany eto bino ma jono bino kere gen go bino kun gitiga yaro jazi set rio aya mukere lokachiana dong peba lokachiana dong pebe dong kubi dong pe ko million pa ko ngo dong pe ka kumbi lok bena tiga winyere iwiali mafias egone gen gu katio kuno gi merni gen gi cher ge branding o ba pa Acholi province wek do dak pa Acholi football club mati club maki choy wingara chele ken man uno ena yop matie a mafias donc kweti ga mere chera nyim jomo kene pangeo ko berong em cher life ani be gwak geti gi chi ye pangeo per po mere time chi omio chimber ma ana ber ka goy bot gi mauno mer gen go bien kere yam ka kai ko birro ngata te agam chimpe lu ngata te agam chim no pe ya si pe balo man nge mata ne mer ana kwan ka kel bot kaka we ka won je mo ke tiga time o mer wuru nge loke enene kitiga timone kun no management Bachol province ki technical team Acholi province no pegi tiki ngech ikom lok mo ke ken
wa press conference ono tie maki kiluo la bol gen no gen pe ke ngej mo ke kana ye eto yo ngela chen madong jeme ne ocher ti da tek magien ki kom gi bedong ne cha wa mo yini ki kom no ni dong jemo dong palare pien en mafias yan gin gi ber tie gi bero er ka kamoni kama yupti yani gen gi cher gi beri kona gi bero gi muta mo mano wa chiro machol pe gi kat wa eto kona ka meno ni komberi dong look on your case the police bedong tie magi yabo kom dana de kikin ge ma piano dong ini ti public abi yar nyingi kamaleng ma chele kien ge ere dana ma bero manager machan me province ma magi luonye ni Caesar kigo marach tuwa ko bir paro mo nyutu ge mo gen piane studio machen ju atiyo kere tiene kigo marach pachiga nen kwer kelo wa live kirong jam mo kere maduong mano wache kere dong power mo kele boru ka kan evidence mogo dan mo kene mati kiene ma ere lum benet mo bero won kom ma chan me Acholi province ma en bere ngur winye ne club ene era yo choyo magluona Acholi football club winye ne era bere la cho project dak bere teme ene ne gwak bere tutwale tiga teme pi tieo nyo pi chung matek ma eo chung bere ne gine eno mero teme ka meno dano mo kene ma bere tie ene dano ma kidwono otema ma tie gudun mo kene luono rise mane ene lok ma bere tie dong wan wang'eyo ni gine eno ber ka time pi kar malach maduli en magen ko gworo ka achiel magiluonge ni gen ti board ma Acholi province daro ma an para ma yaro nyingi duju kamale ero daro ma no mir kai kom lo no gibet ki ware kom gitu twal kai kom lo board pa Acholi province beke ento jo machon mageno gu kwer telaw gu kwer we hotel gu gur ka til ti gu don gen ki luo ni board Acholi province jeme e goni dojo tiga time through gen Johnny ene bene managa tela lake yen go kwero lago signatory me account pa Acholi province manyor ka fu pa chwal chene ge pol kar ge cher ge withdrawing ma mera mele bole chalo tugo mutime in tungamo fu pa chwal chene maromo ne chalo kor miliona party certain ki figa ne twal er chene mane chalo kar miliona beach eto magi tiyo ki miyo ki team manager no dong team million aye ario ke ken ki wie kai be mero wer no eti kere nyo ki team ka accountability no mero be chene matiful mane eneni yen mabero time dong baj pa Acholi province tiu chente lutua wore guri ke pao ke timo nini machene eno makate ki baj pa Acholi province ono bedong kichapia chiel ke ken no tiu million makara chiel bachi enini kikelo wai 2018 ko 2019
makache ini nen kit maki declaring kere e mwa mu karni ni chiane madong bachi eno raising ono chi ramo million piera de eto million piera de en lutua ono kiye ni apa again NTA at that particular time eriko million apa le eni bene kit man yang report kere bene pedo o kache nero o tido wa o gima ma konye peke tim tiga tim maduong ma ini no chamu kene dule en man ma kilwo gini ma gitiga ber chal mafias gien chamu kene gigware tege chako miyo chiene mogo mano peberwate kikiot ma ono management oyobo kene gichako miyo ne obolo tugo gichwalo directly chimpalo tugo chiene mogo mano matino ma perwate kikiot ma ono kichu kiyobo do ne kimi kere ikir man yang kere lutugo ne chal no kim kiro mer ki mi god ki chene patugo allowance ne chal no gwak ben karwa tinale mi adek kolo eto mafias ene kage tiga chwalo chene gen gi chwalo chente maromo chilingali pier bich onyo gwak ben pe o bolo tugo ene directly ma ini pe ni chen mo ke no cher kwere man ene tim rajo matiga time majone gitiga timo neo kwa wang la bo luoro la bo par pe kara je maduong lutua mana ina wiyo amio wiye manok no an angeo ni abikelo lok maduong malupe kigene ene er mafut pia walor pia ne tino wabilo machia tira mir abir me ka mi highlight ken pia na tika yupo documentary matie The ban article of financial. Let me hope that one article win. Now, Jimmy Matika Timel in when Machalo Petron, Acholi province, taking nature. iwatinga I watch Jimmy Matika Timel in when Petron, Acholi province, taking nature evening. Again, Atika Timel, Acholi province come, and taking nature. ene ba Laga bange tela bere tika la patron wa che bange ba mana ene tama mega yani jema kema ene kauno tika time ma en tiki ngeche no miru ti yeo yo yoro no miru po we ori ngej ma ana tikere ba ene patron ma megwa machalo tema en man ma general ma wungeo patron dano ma pat ki gin na ki ngey ko me matwal pat to twal ingeu ber la moy itawni no miru tiok jemo chap chap cha enoni but kid ma en handling kere lok ma choli province is more of peace making reconciliation and ngo macha okay no koritamo ni chama no mir in kar kero ne rit chal in la telani endak pedak cheri yetu twal matot neno pen ka charu in mandela in patron neno kelo mo te ka any no no people would expect me in watching me no to guinea any but any will still give the opportunity ne kiramo you for anything. That is why some of the things tiga lagging tiga pending no tiga tiga I watch tiga kuaka tiga cheka Take a building up. Okay. manira mo be mo chal time bomb ma pa tiga mano ni omiyo time we rom kana Okay. Because and we are po ikaramu karanga ibere ka kelo lok makwa kum Acholi province. And in that I'm really so surprised me when you gonna come and that netika time Acholi province come. Now ingeo ba kachalo luturo
gen mo mar no jomo mar ki tegi ma pe gi tego full eno mar be lo to jomo kene ne grama lakin jimi mo kene eto lo to no mar be pegi wek kero wa geno mo wa pia mara enene they shouldn't lack because gena matika chung pe wandong maloyo they use their energy physically mentally emotional me chung pe wan ene kara kana lo tele da kelo gen makaman jomatika yelene moro jimi enene ubet mabe ketika sidelining geno da ketika tich ke gemetinu chana enene kwa mo maraja da timo maraja da ma pebe nano yeah chi It's true. yeah It's jo true. enene jo marong lokti kumge police ni pe wange kita lokatum kere kena na be ipen chiek gwak me Uganda ini romo bere chalo chalo money laundering gi cases chalo kere because ian itika teach ki jo mo kene minongo chana ke bord mo kene this is money laundering mabena peteri yo mayot so lok ano ne pe beba man timara da miberu ka tich kinyin kaka ine mere don kitika tich kinyin kaka machala chule province minongo chante en lo diara enini because ine no obviously ti tich ka chule ger maraja da Yeah. Yeah. Ilo ka kar Mandela. Ingo, Gian Mathieu, Machamo ke ma o ya tutwal. Ere jo en mukene magitie, ma bere gitie ma mukene bere pak pano nyingi ni. Piane nyingi pere puri lok me college ki nga gini. Si paro mukare ki nyingi pian is not public yet. Joni ni jo ma ki war ki tutwal. Ma jo ma no mir bet jo ma ki war ki bere. Pian kama giti ye konge ken. Gitiu ka bere ma beja dede. En to gien ma gien giti mi wia lieli ichol piny. Tima rajo. Pian man kumbir kong ini nen. Ono dong tak ci fuli ke mai baj pa cholio. no baju charo gere Ono baju chero. Pian dul me flas kon no ngu biro weng ki jimi ki magien gu choyo ma do dong mwano neke ken ikom baj pa choli province. Ma ono dong ki choyo mere nying club mo ma. Club ene bere food was structure ene be kao to bere food ngar mo be what mo be pe. Acholi football club. Mono gen ma ana winyo. Ma bere tiki kwet tiki ngej eto de ben inge jo mo kene kongo la kong mono kiket ko ge tiji mo kene wan watimo ba now in don't go 80 ne actually football club and contana be tactically this thing is not on the ground okay see it's our weighing benedano madiro ba we understand the root cause of this thing and I chant and be kenan chant it emete non chant yo mapo pore ci bena por kar buteri kamaraj tinano ne Yeah, yeah. I'm just imagining in a picking of my bay full ma wachalo wana chule wanano the good thing wangeyo jone anone yeah angeyo machalo lwak wa pe ki geno mama waramo timone but I pray ne gine ne kitia ko mapo char mabot trial because I we are at the beginning ma on furati gang I remember 2018 2019 actually province was very organized ka we are po Very organized. Uchago nywane either 220 unyoy 221 mano anda wewo kere gang enda nywana uchago berutie na so ingeyo kachalo football club gini ka nywana tie ingeyo the management ena yoti letting the club down because the moment lo uchago lacking di mapigi tego they become demoralized then they inject less energy ku ulo meto Enero, enero, omi chuya lo le ma popo aro twali a chakane ni. Kaya ni nero, kien malo to lanya kere campaign ba,
ka nero kien ma technical team gi lanye kere wek olo gi yele gi nong sal era nywa mone en mano tiyo ikien melok ma chene ni no frustrating down on weng ona ta ne pa waje lok ini elo tua yeda waj ka en madong lu to kien tungamo to madong lu to dugu dong kiro ma dong pe wuro nge ngwaj ka yin ngwaj ke de ba ka dugu no mir chore mod wala tien mod diel lo kene en to lu to o boat buru ke to mo kene mauno kwak chene dong ti kom gi en go chao yele gi chero cham role nganga gi je mo ko mate tieno dong modo mo ko waya mo ko ruwa gi ana no mia ko nganga gi ne mor en gen mano to dong gu ber ka yoine ke de street men tungam ki go mabe ko onyolo tena ko pere tungam ero mi ol to mo ke ero loyo ero mo ke no yenyu de chama ki de wo ma peto to tiene no pe pikita nywa chele enene Wow. makitiga war ko yo kadugo ma tum ma tum ki baji ko yo lutugu wanjo kene eno wa kwanyo transport wa kwanyo mere chen no ke tajwa to wai wek to ke me lutugu dong transport kirga liwa pa mo gwa ki ken no ngar ma no ko do chere loko ken ga gitiyo chere no e ko yo anyim mor je maraji to twal ma ber katime dong anero chel ki gena chimpa ngara chel o chero ci donyo chimpa ngara chel cher ci donyo man dano mati management pa Acholi province ma kiluo nyene Runi Francis unyot I think ange nan chalo. yeah Anan chala nge uruni. yes Runi Francis unyot eten ngara chel e kien Johnny ma kache nen anti management pa Acholi province kikome kama gen pegi no chenen kama gen kitwenyo gini en kama anti ye chi kai nene kiranda kika mama nako be enene chimo dugu chi ana bikelo ena tiga kany weko tieto wakong dong Mandela an pa mira neno pa mien gwenje tiene mien gwenje neno no ni wero bi kar kuyo ero wero por marach twal wero be ka to e berna magiki chirong ana mira neno pa mien Museveni ene ni kabet ni Acholi province ula
mau kat level enini o kar group stage chera nyim gwaka nyo knockout nyo gwaka last 16 gi egoni actually programs ko be cher kama kafura lanyi initiga mete ikom lutoro technical staff pego be cher kama pian in pero to den technical staff mukere gitigi den food me season mukate chena pege chulo lutoro mukere gitigi den me season mukare pege chulo peni chena peba chena tie back to chena chabiat dojo nero dojo mano ene ke kano no chulo lutoro chulo technical staff chulo jame egono dojo ka to chena tikwe jomano giti tele machon magiluonge ni board ene gen gi lawyer account me baj machiera ene gi chulo chiero board ki giena be ka fo patwal chiene ka sponsorship mo biro ka ngagele ene chiene ene chiero board ki ne man ene impunity onyo jeme marajo matinga time botwa ko malo me Uganda ka ene makado nero lutero mamegwa magi bejo maono yangi tugu tutwal magi ngene ket metugu kumbi dong tugu pe tien loke eno lutwa na Ci diben ket ma yes yene neno kere pena nge pega ene pigir ma o chake la wuba gini ene yes dori an pega ene ne peti ngaro mati ye keme ke chopone yes ina no yo mabe mamana makiramo kwanyone wekche gwak ka pega ene kiramo chopone chino mara ke chopo pen kuri o kabe bala chuli province o kabe rwenyo talent maduong ma wati kere ken pain pena ke nano right now opportunity ma wadong kere wek lo tiano matiano magitika tuwe campaign go bet motivated olo gibere ki chuny mona anba ole ya nyim wanga tuko pia chuli province nano chi kitumbore inano wachi yo mamene mabe makaramo kwanyone che gware wek kitiak kipero ene is it local hotela kayde mena machel ripo kong jo mona makitika mistreating gene ki jo mona an magatie kamato mo kichi mor kongo bela ka chel kaje gine mero anolo jimi kia daye enerba giti kama leng cha gom chi padiel unang ki kwanyo ke tela pinga peda ko wek jo mane eno go tela pe ki moga ye tela pe ki moga ye gena tie muken mo merge tim ene don kong tim marajuli in kong ki chak yar ki kama leng an jala dit ben be no da le ye pi kar malaj pen jo mukene ikin gi kuno ti dano maber no ana tigi war kom gi matek maber ame ke gi maber era an para o me gi in no in timu gen maraj an para o me gi in no pa lo lok ma in kom je ma in ti maraj piene angei nero we an para mo lingo mi piene dong gene la dit be no ngeo ko ngari dong ti timu gen maraj dong ti do mi ro lingi ye no an mer machalo an in na ti ko do te pero pato bali enoni ti atam ni ku bir dong joma gitigi pa ni omere ti mwa machara choli province omere wame ileo cherla mal nyoke gwak lo ki war ma no ki kere kom tim ma megwani chiro mer wache lo da wan ma otigi kar men lo ma wara mu kwaji jemi ka kare wala bo jenge da kamani
an ka gina raj malakwang ka raj ana liyo ka wachu karo ana liyo chatam ne en kara en non kon ke chak logo da mi ata kare ki documentary full ma ke kelo luwa ke jeme egoni yeah atam karo ma melok Mandela wa kong ni lok let's expose evil as a way ma waramo luwa kere dong so Mandela bangyo ka gamla penye ba kigo maraja kwati ga wenye But iti winya dong. yeah ate wenye Aber kawachine yeah ka yene no kare mero yeah nyotewa wan lo kawa wa mero ng'eyo matime ya Acholi province. Iwa bero yo ming'eyo ne pengo machalo timwa me kaga pititi one mabe. Bana ke romo kelo walo tuga chela ri adek mo wek be go bien go waje pen enene peti dak gino mo mera ke kan nano we. yeah Kara do romo ke yam wego kori ka yam okoro le ba chuli mane waje kum gwano cha. Nano. Chi nywana me Acholi province no the work machalo one supporters pa Acholi province bana wa nge wa ka ben gino mo tie ma ke romo timone bana yeah no machalo one waramo wono chung bana chi gitar lo kamere e yo mambe kakare so lokane ogamo la penya ne ogamo yeah apo itame Mandela donc ang'eyo ni ikien machenjwi wano no watimo kere jema megwa ka o chamo wakero comments yan comments badano tini kele ne wang screen na chalo maro lo wa waramo kwano na kwana yedo wiye mon yeah mana we manak be comments pe ma duong ma neno eh awache comments pe ti maduong waramo kwano yeah mere peti we maduong because tini is actually more about kelulok matie ma ere aneno dan makiluonye no okot Francis sika wani for sure people are just money minded yeah lagada gera tela kileo pero iri yeo ni riet odojo ke chika wani guye kelo luogi ga egoni weko nya chiene chingi yare nge mabene rome advert ma ono Acholi romo miyo bot dulme flaskon ono bibere la mal tutwal so giromo on chiene romo ke ken wek gigo wek ginong magobane um Udojo Ketika, why if you want to progress, do your project alone. Yeah. I can around me testimony. Lakwed ka enene. No, I watch a mer pekarma like I think I don't watch this story before.
Karmana cha Lakwed, I wanted it to be very organized. Ma chiki programs, ma duan ta, ma dano tie, dano bino, ngatman, no chiki program, ma timo, with the hope this thing develops into something serious. Then one day it pays, it pays all. Um, but piano guap any doti vision, ma mega, kidong jomo kere no pe valuing to twal. They kept disappointing until I saw ne what if I just move on? I just continue doing the work. I just do things. Kirka down pay. And here we are. We keep sharing information. We keep sharing information every day. With or without people, we share information. So I agree with you. Jacob Dong, I did the band. Allow me to give my give my take on this topic. First and foremost, we need to restructure a model just like any other adventure which will be sustainable within the little it generates. Yeah, yeah, it's a good idea. Very good. Jacob Udong. Tell me, mate. Kidong or lawyer John consumer. Chiga wine apoyo mera me yabu wang kaka. Anapoyo bana tutuan. Poyo matek. Atawne ene bedong ene ne chalo comment ma mek ma gike kiner matine. Mandela. Atawne cheng chabiat manyen. Kanen wa fixing issues mo mati studio ma bodwa. Mo gan wa bino yo kit ma ching tui. Um, Wano be kelu lok maduong kun Yeah. wi uru po wi ne yo pa me wara pa frutie um obite ma chichoke pa me ra wan ne ne wek ngola yo nyo kwak ko wi ak ge yo tie ana be chero dak be na bi o chi be na bi dugu kile ga wu uh atamne pa be dor maduong lo tuwa an ma chala did the ben angeo ne vut pen kama papat pe ko ma papat bere down to go work ie aneno to tiga time maduong ba liet tutwal wa tiano mala woni la te da ko ma te tiri opon ma ne gwak bena piera rio ma tere gwak piera de no gwak kirga pier de timo go no pier de ma te tiri ma ero no tie la kasia nyola baza mega kwan mona chel magluonye ni Manuel Materia ga igu maraj lori truck memo shero chu nyono en ka chel wa kinyare mano kur kwano pitu ke ken nyono gi unego gi moro eno time I wa tieno me la wo tia bichel ya chake chapiet en madong chume en ni bene waneno kong lori bene cher nyono widana rio ki cher leno mo nyono wigi mojo we dam gi katlo wa mane ni bedie ma tika tiemo mara chitwal to down tiga to an la wo wa ber yi bobi
eti ko yo lutua la bolo mage chomo o kero penyo dong man lega ni kiri ka otimu jemi mogo o gwaka tutwal ulo tero wa ma otiyu ki nyonyo ma otiyu ki mutaka ma otiyu ki piri o kony dano ngwech enemy money weke bore ni ini ngwech me gwa tutwal enemy ibitiyo ki dano o dwak siped o gwaka ki kom jemi makero ta o gwaka ki kom jemi makonyi miyo botu weko lutino matitino ma pe giromo gwake ke kengi logo ni man ka winyo loka changere oloto wabe dwako ruam me yik na tiga time ikenene enini chiambi chele inige ken ka ono ni donge yao na poko dul koma ono miera bet ka yik ka kabera para rio kien man wat wari lurem chirwa metoni ini madita lo accident to bene tie gere man bene pier teknika in magwak na winyo gar mo ma tie ma pe nie chere ariat were gwak ko chata ni da lo ma duong timbara kija ne mara chen wan benen mabe to benen marach ken ma wonen tiene no wa yobu studio ma me kwa chi wa dak ie no pedak video ne beru nen chalo ko ma ne ma tiene ni ana po e twal mandela kwa ni chewane an bana afoyo matakara da mot ikum ngaro mo kitan kamoti kanana wakiye wa foyu kwanyo karu bana me biro kachel me winyo ngoma wakili utimo wakisa pene na matien but ne na mala chano ngeo nyonya pamono chao kene la yela de ban kere wa yeah bigiro ameta dok elokum accident ki nano polkar kamagati biono katum jimene peberu be twal mano inigen ma wang'eyo ko dugolok me accident chi joma gitiu ki nyonyo umaro yele ba pen nyonyo pe piem kere pero wa anda ng'eyo ng'wech dong tutwal ko nyonyo peti geno ma yue chi umaro onane ko tutich kero yo maber an pipire da luoro luo mo ma ang'eyo geno time kuma pubiro yo tutwal chika winyo ko padown tika ruin kito inine awinyo malet pen an ba lo ke ye matira da anong walego joma la chwech yeah bedo yene ko go char walego ne tibugi uywe ke beru me kuch mano machalo wandano wa pe ki twar moye but mano no ket ko lo ano chi penena matieno wan wa foyo next time wadugo no jimeti mambe ana foyo matara na afoy bene kido won dano dujo macheng ji kwanyo karu me go chimbot an machala kwed me miyo tam bora kido me choko chunya pejema ana tete mabejo ana mera pu tutwal dak bera motu amera wachu bene lok mu lok bora anono perro koma tutwal perro bene chunya wera ber matek ana di cheng botgi a aleku juchakamano magwak bena tiga yupe ukir manyore ana lego lo tian rudi kwai watek